Nijeti se mogu spajati kada su u pitanju sredstva do ibadeta. A kada su u pitanju ibadeti koji su ciljani sami za sebe, ne mogu se spajati. Na primjer, čovjek ustao petkom ujutro džunup i hoće da se kupa za sabah i da se kupa da može klanjati normalno od dženabeta i da se kupa za petak. Može li spojiti ta dva nijeta? Može. Zašto? To što nije ciljao. Pa jeste. Sve to ne bude koliko. Zašto? Sad sam rekao. Molim? Idemo opet nazad. Da ne idemo naprijed da nismo razumeli ono što je prošlo. Kazali smo da se nijeti mogu spajati tamo samo kada su u pitanju sredstva do ibadeta. Kupanje. Je li ono ciljano samo po sebi ili je ono sredstvo za ibadet, da bi se očistio, da bi ibadetio? Jer da nije čovjek džunup, bi se morao kupati? Ne bi. Jer da ne mora ići na džumu, bi se morao kupati? Ne bi. Jer znači to je sredstvo, više nije ibadet sam ciljan po sebi. Zato kada bi se čovjek jedan put okupao, izašao iz kupatila. I ponovo kaže, idem se vratiti nazad, ponovo da se kupam radi ibadeta. Pa ponovo iziđe. Pa se ponovo vrati, pa ponovo iziđe. Pa se, što će mu kazati? Da je novotar. Da je novotar. I to će vidjeti kad mu dođe račun za vodu. Za struju. Je tako? Jer to nije ibadet. To nije klasični ibadet koji je ciljan sam po sebi. Iako čovjek mora imati za njega nijet, no međutim nije ciljan sam po sebi. Za razliku recimo od toga da čovjek dođe i da klanja 2 rekiata podnevskog sunneta prije farza. Kaže, ne, spojit ću ja 4 rekiata sa farzom. Sunnetu spojiti sa čime? Farzom. Može li to? Zašto? Zato što su ibadeti ciljani po sebi. Podnevski sunnet je ciljan šta? Po sebi. I farz je ciljan po sebi. No međutim čovjek dođe i klanja podne 4 rekiata za imamom. Je li spao onaj prvi sunnet sa njega 4 rekiata? Nije. Čovjek dođe u džamiju i nije klanjao tehijetul mesdžid i stane za imamom i klanja farz. Je li spao tehijetul mesdžid? Jeste. Zašto? A recite sad da je ciljan tehijetul mesdžid po sebi? Nije. Nego je to da klanjaš prije nego što? Šta? Sjedneš. Možeš čovjek biti cijelog života nikad da klanja tehijetul mesdžid. Uvijek otiče klanja sunnete, uđe u džamiju, kada čuje i kamet, dolazi na farz, klanja i iziđe nakon i klanja sunnete. I ne mora nikada. Hoće biti zbog toga griješan? Hoće mu kazati da je ostavio sunnet? Nećemo, jer on nije bio u prilici da klanja šta? Niti je bilo potrebe da klanja taj namaz. Tako da tehijetul mesdžid sam nije ciljan po sebi, za razliku čega od sunneta podneski koje trebaš požurti u džamiju ili kod kuće da ih klanjaš gdje god hoćeš. Razumijete sada gdje se cilj mogu spajati, nije ti gdje ne mogu spajati. Nije. To je pravilo koje kada imate, lako sebe odredite, da li određeno momci se mogu spojiti, nije to ne mogu. Pa kada neko pita da li mogu spojiti da 6 dana ševala i ponedjeljak i četvrtak, kažemo šta? Ne možeš. Ne možeš, osim kada bi čovjek htio da to posti u komadu, pa bi ga zadesio jedan od ta 2 dana, a običavaju da to posti, ja molim Allah da mu dadne tu nagradu. Međutim, ne možemo kategorički tvrditi za nje.